voini April ni riat kumsang ni somni paruk nilai ni ani a in zawain sibaile vekule Iran rama oil thon chwana hmunpui ber khark ailena thilpuak oma heyan khovel oil man atidanglam theidon ni inan soi Iran news ina tar landanin nimin khan khark ailena thilpuak oma he muni Iran in crude oil thon chwa zongjong zinga za somkwa vel an boy puina munani a Iran ram chunga oil field le khovel market in zomna bulpui ber ani bok he thliar kari Iran economy dam kho chwa ta na poimo hle awangin sipaite target hlut tak anga ngai ni a ti boy ni chuan Middle East bial chunga ral muan lo na thlen ba ka khovel puma oil man angong don ani Israel chuan Iran in ral thuam thia na man chin rel kongle highway te bein vokhan na achwa Israel Air Force chuan Iran ram puma rele kong pui mo tak tak mun som vela beya Islamic Revolutionary Guard Corps in ral thuam le sipai manrua an thia chwana ta na anin nga na infrastructure te chu an beyani security official te soidanin IRGC hian ram puma ral thuam le sipai bungra phur chwana tan rel kong le highway le do ten mang fo thin ani Israel chuan he be puyan thlak ma hian vokhan na ti chuakin Iran civil mi te chu heng rel konga te hian tlailam thleng rel manga zin lo turin angena heng air strike te hi Israel chetlak na zau zo kani a Iran sarkar chunga sumle pailama non na siam turle an economy ti chiat an tumna ani Iran ram mi puite mun poimo beilaka UN in Trump avao President Trump an Iran rama leile electric siam na mun te ti chiat saka vo nuwa United Nations Secretary General Antonio Guterres chuan mi puite ta na mun poimo be chu khovel huap dan noya khaptatani thu United States ashilani ti in athupuang tu chuan a soi athupuang tu Stephanie Dujarric chuan mi pui mun poimo bik ta chu sipai thilanga manani wanga bechi anga ngai the ani poin chu be na chuan mi puite na satakina tina don ani chuan khaptatani ti in a soya hetiang be nei in do na man swal na ani em ti chu kotin thutluk na asiam felanga yang ti asoibel bokani Iran sarkar chuan Trump a beina laka an power plant te ven himnan naupang te photan an hmang Iran State TV chuan nimin chonu dar ni a kalpui turin naupang zirlai thalai te infiam mi te lemchan le thu le hla lama tuimi te le mi puite chu sarkar power plant te din huala inkai kwal turin angen ani until tumber chu Iranin Strait of Hormuz a khartat wanga President Trump an abe thut palpoa heng anram ro hlu te ven him he ni hey Iran State TV puan chua hian sarkar mi poimo Ali Reza Rahimi te chuan power plant ram ro hlu tak te veng him tur hian mi puite chu inkai kwal tla turin an ngen ani zirlai te thalai te le mi zongjong deuh tho chu heng hmuna hian kalkhom turin an soma America ne na indona laka photan human silatan mi puite hi man an tumani hey Hamas te ti dan thinang chiani a khothangram te beitura chauchungin midoi jepte chu poi soilo mi puite nunga an biru thinani Iran sa kho trai tu te hian Trump a vokhan na chu thil na mai lo takani ti an shia a Trump a hian voi tam takalo vokhan to a Strait of Hormuz chu hongle turina tia chuti ni lo chuan an leido te le thilpui modang te ti chiat vek na tur power plant day an ma chonangai anga ti ni Trump a chuan straight hi hong ro u mi a ho chuti ni lo chuan shemhuna in khosa ang lo thli reng ro ti in thu posa khovel puma oile thilpoi modang kalvel ti boy tu Iran chu a thlir lia mai don lo ti ati chiang hle ni an lulul na te da tha a tlom zo ka tran a in Iran sarkar chuan an ma ni mi puite nge kumtling lo no pang te terin man tang kai zo nuwa apaile mai turang le kata na khon khoma he thilia te nomin a beidon thakli a nunna lut lo ze tu sarkar an ni na dikta kata langani Iran mi puite nunna a in an thu nei na hum hal an ngai pui mo jok te alang chiang le bok Trump an na taka nor po hi ti dikhle a chaklo na hian boina thlen zela chaknai ro chuan ati top thina ni ti kan ti to kha mishing te photana man kwal re hi a thei to lowa engthil po lo theng se amo phurtu chu Iran sarkar hi ani ang President Donald Trump chuan Iran chungchanga chanchin bumi te soisel na changle tin ruwa man na thabera nei thule ma si chuai ro apuan zardon lo thua soi
Iran nena anin karboruak asosan mek lain President Donald Trump pachuan White House a chanchin bumi te ma atlang takin thua soya Iran sarkar ma chondan to ruwa manna engma anei lawanga an soi thin na te chu anolani thu soina do sana tanga thu soin Trump pachuan ruwa manna engma nei lawa che chuak anga soi thin te chu chang le tin tue moin ruwa manna engma nei lo tia min soi kalo sia a ruwa manna thaber mai ka nei ani ma se ka ruwa manna chu enge ni ti ka shil don lo che u chanchin mumi ten he na ihan ka ruwa manna ka puang zar theilo ti ina soi a thu cha zia hi chiang le a chanchin mumi te le Democrats Party ten thil ho te an khel buai lain Trump e ro chuan a thuak bur mangin thil thuk zokatan ruwa manna asiamani camera ma a ruwa manna kim changte soi chuakin America mel ma ten he na achet lak dan tura ko mu don lo hi America da poimo masak berna emo America first anti roi tu ni na chuni a achet lak dan tur puang zar lok lovin mel ma te arin helti renga America ham thatna hum hal tlet zokani Trump chuan Iran rama America sipai thlo na khaltu bota zonmu na konga puitu CIA ten he na lom thua soiboka America chetlak na chu Iran sarkar thlak thleng tumna ani lo thu fia takina soibok hemi chungchanga hian an danglam na alang chiang le a ama soisel tu ten phun noi chungin thuru kan the dar lain Trump a ero chu athil tuma achianga thutlung na siam fel thlap thina thil thleng tura po achema sajok zelani kha hetiang ani wang hian ama do dal tu te point an ngai theilo le reng ani Israel chuan Tehran khopuya be puya thlakna Iran IRGC spy chief Luber akaplum Israel Defense Minister Israel Katz chuan Thotani Zan Khan IDF 10 Tehran khopuina setakan be na Iran Islamic Revolutionary Guard Corps te Intelligence Chief Majid Khademi chu an kaplum ti anem nget Israelin ashat khokhen zia tilangin Katz chuan rinhel rualovin pakhate tein kanla umzui zelang ti in asoya firfiak sarkar ne na vo khana fia tak petelin Israel ram mi puite chunga silai an me puwa chunzom zelani chuan Iran ramin rel bolna poimo te kan benga kan ti cheve kang ti ka soidoni ati IRGC ngei point academy thi thu hi an poma hi American le Zionist thilti firfiak te be nan na satakina angong chwani nan soi kumsang ni somni panga jun thla ama he din munlwa tu an kalum nuwa he mo phurna la tu academy hi kumtam tak chung sarkar thuruk te nom tak tak te mi puite laka thil thalo ruwa manale Iran ram chunga sarkar do dal tu te chunga nunron na keng ko tu berani he be na hi khovel pum huwa pa firfiak te tran pui tu ram lian ber laka Israel in bum na tel lawa arwa manne ne in mil le a Iran in Israel khopuite laka rocket ka pa Hamas le Hezbollah te ang firfiak pol te suma pek lain Israel ro chuan amo portu lian berber te chu dik takina ka ple thung Israel mi puite an be ni chuan abe tu lam shwai tu te nun na mangin rulle tin anom don ani Iran shwai tu te chu hlau thong takin an nunga anom na munan son renga chuti chungpon Israel intelligence le boruak lama an thil ti theina chuan azong chuak zel thungani rocket an ka chua chung chuan tom im na pu kemo an thu phwa chopte hian a chan him don lo Israel chuan thina lom thin tu mi hlom tak tak telaka ami puite ven him theina kong om chun a hmang mek ani Operation Epic Fury kalpui mek ani rualin Pentagon chuan Iran ram rang taka lu chua thei ani na turin inbuat seina kalpui mek Pentagon chuan Iran ram chungril lu chua thei na turwa manna khau taka sia meka heta hian sipai thabik Special Operation Force te chuan sipai pa ngai te thopuin an chedon ani Iran ram puma indona kalpuemo Iran rama omhlene ro ruwa manna a atel ve lo thung hemi chungchanga an tumber chu America ham thatna ven himnan le hunrei tak tang khanglawa munpui mo zwalte rangle na takabe ani dona an tumber te zinga hian Iranin ramdanga oil thon chwana munpui ber Kharkailen le longkal vel na ta na nok sakom lo nan Strait of Hormuz tuipui kama munpui mo te telani he in bua sei ne hi President Trump pa kai thwaina nuaya February thatop lama tanga antran Operation Epic Fury kaltlanga Iran missile munpui te tuipui sipai ta manruale firfiak te nang fak na drones tele tuipui sipai ta manga dik takan be mek lai ruwa manna tharani Senkom thalak tharbera chuan Marine sipai ten mel za som kwala om target te be che theile anron belet ve ma a inthiar filhim le ngal thei HIMARS rocket system chu
peifel sa dia minan da ti alang telbok President Trump achuan an tumber chu ramdin tharlam nilovin Iranin a chevel rama thunei na chana tumna le nuclear ral thuam siama tumna te ti chiat vek ani ti asoi chiang le a thlona le tuipui atanga be an ngai ven ber ani ri a ma si ran hruai tu ten America an nor lui ani chuan heng leilam sipaiin bua seina te po hi man mai thei turin anin peisa reng bok la omom te rang takati topa an sipai te hne na changchunga mani rama an le theinan America chuan achak zia a pholang mek ani US chuan an ram history la om ngai lo Iran rama chan chua na hau tak ber pakhat thlo theina za somnga panga tir lut April ni thum kum sang ni somni paruka Iran rama ka thlak tak F-15 hi strike gal thlo theina chuang pani te chu US sipai te chuan operation shang pani mangin lotling takin an chan chua kani kha he chan chua na hi President Trump chuan US chanchina zon chua le chan chua na huai sen thlak ber te zinga mi ani ti ina soi thlo theina khaltu chu thlo theina somni pakhat mangin darkar claim te chungin chan chua ngalani a Weapon System Officer Colonel Iran sipaiten an man lo nan Zakros tlanga darkar somli chuanga birua hemin hu yan SEAL Team 610 an vala chuak ta ani ama lak chhuana hian thlo theina za somnga panga manani a heng zinga hian bom thlak tu pali endo thlo theina somruk pali borua ka oil thun thei tanker somli pariat le chan chhuana thona ta na man thin thlo theina dang som pathuma telani CIA chuan Iran le lamatanga zong tu pol te bum nan an theina zong an senga he officer hi zong chuakin Pentagon lama an din mundik tak le thil thlendan zong te chu a hun taka an thlen ngal zelani chan chuan nan tholaya let le theilawa umzuita US bungra phur thlo theina pani te chu melma ten a technology an chia chuan lowangin US sipai te hian an ti chelui ani kha heng operation pania hian America sipai nun na chan pakhat ma anom lawani Joint Chief Chairman General Dan Kane chuan heng mission pania chan chuana thlo theina man zong za chu za somsari paruk velani thonem ngeta Defense Secretary Hexe chuan he mission an tho chung zong hian him tak le ti boy to mialovin darkar somli panga le minute somnga paria chung tuang takin inbiak ponan kalpui theiti asoibok US sipai te chuan Tehran khopuya bunker hnuaya biru IRGC commander lok tak te chu bom lian tak bunker buster mangin an bom hlum Iran ramatanga US thlona khaltu pani tla te chan chu an ni dan huai sen tak le America sipai te thil ti thei zia le an tum ru zia ro pui tak chu Fox News chuan apuang chuak na sa hle a hetiang taka hlom kara chan chu nan tho mek la hian CENTCOM commander Admiral Brett Cooper chuan B2 bomber thlona inga busa chu White Man Air Force Base atangin Dakar somthum paruk chung thlokwa turin thu pe a an bi tumber chu Tehran khopui kyanga le hnuaya om IRGC ho tu te hmunpui ani Jennifer Griffin chuan hetiang hian apuanga chan chua na voi ni an thoin kara hian US Central Command ho tulu Admiral Brett Cooper chuan B2 bomber thlona inga busa chu White Man Air Force Base atanga Dakar somthum paruk chung thlok kwal turin atir chuaka ni puiliam ta a Iran nuclear hmunpui te be na an man to le hnuaya bunker sakcha takpo ton tlang thei bom lian tak thlak turin thua pe ni Tehran khopuya le hnuaya om IRGC hmunpuya hian an ho to lian tam tak anin mukom ti thudonan nei nuwa be an ni a US Defense ho to lian pakhat soidanin he be pui thlak na hian IRGC ho to lian tam tak an thingei turanga yani ati he be pui thlak na hian ni kumlama Fordo Natanz le Isfahan muna Iran nuclear hmunpui te be na Operation Midnight Hammer an nei tuma an manang chia massive ordnance penetrators anti mai bom lian zit mai an hmang ani he thilan ti hian America mel matin hena thucha fia takathlena chu US sipai te chuan engtiang po hlom le hla poni se an mi te an hum him zelanga firfiak pol ho tu te chu na takin an beile zelang ti hi ni hruai turin tlak le chak tak te hnuaya America chuan achak lo na nilovin athil ti theina le achak zia pholang le ta ani Israel in Iran a beina sadwangin Tehran thlo theina tual zol chu meyal lian takin a tuam thotan ni zan lama khan Terana Mirabad Airport bulnhai te chun na taka be ni a puak thom lian tak omin vanlama mei al aeng chuaka
mei khucha tak azam chuak bokani Iran tual chung huna jingdar thumvel bora thalaka chuan Iran sarkar sipai hmunpui te chu beifu ani ti alanga Iran thlona te chu leya an kang mek bokani President Trump achuan Iran sarkar chu indemna siam turle Strait of Hormuz hong turin hun tiama siam saka chu chuan zom lawani chuan aya na in shemna an tur thua soi chiang le ni kha Iran shwai tu te chuan thil swal ti man chu anal he ni ti anzir chuak meka an lulul chunzom zelani chuan leile kolphetha siamna te ti chiat ani hunatan in pe turina shilbok hei chakna lan chua dan dik tak chu ni khove zalen na ti chetu le firfiak te chom lian tu sarkar laka hian America le Israel chuan infiamna an kalpui lawa Iran sarkar hian vokhana te an ngai tha wangin tuna hian mei satak mangin aman an pe mekani Trump chuan thuchiang tak asoya tlomai turin nge nuai chiat an du zok ti ania thusoi kwalvel mei hun om to lawa America do theina po abo zo to ani firfiak pol te na sumpe a he bial ti buai tu Iran sarkar hun hi atoi to hlea hun tiam chu azodon to ni ti la kan soi swal om love beina lo thleng le tur chuan thil engkim aron ti chiat vek ma nge in Iran hi ai ngai tua chwa watanga ani President Trump chuan alo tiam to ange in chakna mangin remna le muana ron thlen meka America first omzia ange in vona engma apaljam to lawa ati hlo thling mia zel mek bok Tirana beina hian chu afin fia chiang hle Israel le United States tangkopin an beina wanga Iran sarkar atluk chiat mek lain Iran Foreign Minister chuan lulul takin thola phu chuak zela Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan camera ma a in ngai dam nai mo in ka hai engpo apom lo thu soin Israel le United States telaka indo na hi amel ma ten heng an beina te hi tinon le an ngai to ngam to lo hial thlengin nei chunzom zel tur ani thua soi trumdanga hetiang beina hi kanmel ma ten ti non le an ngai to ngam to lo nan he indo na hi top na tluan tling siam sakan ngai ani ti ina soya Araghchi chuan tun thleng hian zirlai thatak anzir chuak to in ka shia ti ina soibela he indo na hi atul chinchina kalpui zel turin angen bokani amai ro chu Abbas Araghchi hi dot soi hmang khongai thak takani a he pa hi kar tam tak chung Iranin midanga beiti phamara dot lang aupuya aruka inremna siam pui ngen ngoi chunga Tiran chuan inbiak na zong ngai lo anga soi thin tu sarkar thupuang tu ngei khani thutak chu afia hlea he boina chwa chan hi mula hovin kumtam tak chung nuclear ral thuam lama bum na te firfiak pol dang te manga pui khoina le mi pui te be na ta na missile tam tak an ka chwa thin wang ani a kumsang ni somne paruk February thani somne pariata US le Israel ten natta kanon be le ta ka chuan an missile da na munte thlo theina lo ka thak na munte le thu chwa na mun pui te an ka pa heta hian Iran sipai te ne theilo anga an chal thin te chu an tlom ma le ni kha chumi nuwa Israel khopui te chu ral thuam lo om tak cluster bom mangin anon belet ve bok ma se heian an nun ron zia atilang ti mai lawa chuan lotlin na an mu chuak chuang lawani tuna chuan an ram din mun le an ral thuam siam lai te kangrala an try tu te nuai bon ni ba ka sarkar tu chemek nuaya an mi puiten she oman tuar mek line Araghchi chuan zirtirna pek chungchang war takin ron soi chuak angloya heta zirtirna om chun chu ayatollah hotele an IRGC miswal te tan an tong thei chung chu be an ni zelang ti le thina thedar tu sarkar laka hian be na kal chun zom zel don ti he ni Araghchi in lahwai sen takanga atong chhuana te hi chu khovel dot lo shil tam to tu sarkar thimek thok la ri shoi angvel chawani he indo na hi an dot suang to angot chuana top don lawa Iran hian aral thuam te sing hoin ain lulin theina zong te kum khwa ta na lak bosak ani nuwa chaw atop don ani Iran ambassador chuan US President Trump thu chwa chu firfiak na le indo na thlen to ni ti in iwena athlen Iwena Iran palai Amir Said Iravani chuan Secretary General Qatar sanhena lekha thona US President Trump an tu nai me thu chwa asiam te chu firfiak na le indona chok chuak theitu tipun lun theitu incitement ani thua soyani Iravani chuan khwale tuitele sarkar noya omman ro poimo tak electric siam na mun le energy facilities te tumbik neya be chu ramanga firfiak na thona ni a
Lauthona le liam na satak thlen turati ani atibok. Mase Iran hian UAE, Saudi, Israel, Qatar, Kuwait, Bahrain le Oman te energy facilities te lo beito a tin Israel khwale tuitelaka cluster bomb na satakin lo kap to bokani ti asiat non angai ve thung ani. US in Iran ram chunga tanga an sipaiin chan chwa hlotlin wangin Iran chu an zak chem hle ti CIA Director John Ratcliffe an asoi. April ni rukum sang ni somni paruka White House thuthar lakhom tu te ma athupuana CIA Director John Ratcliffe chuan Iran ram chunga tanga American airmen hlotling taka US in a roi chwa nuwa Iran chu an zakin an mual phaw hle ti atar langani. Ratcliffe chuan in rinizan khan hlotling takin kan sipai hilak chuani a kan thli thlai dan chuan he chan chwa na huai sen thak tak a hlotin wang hian Iran te chu an zakin an mual phaw hle ni ti in a soi. Iran ram chunga US F-15E Strike Eagle thona tlak nuwa he na hlom tak mai kalpui ani la hian CIA in mel ma te lo bumle thli thlai na an thodan te tar lang bokani. Iran lamin sipai tam tak manga an zon ve reng lain he chan chwa na hi hlotling taka kalpui ani a US thupuang tu te chuan he hi malak na hlotling taka ni ti an soi. He thuthari April ni rukum sang ni somni paruka White House thuthar puan na a CIA Director John Ratcliffe thuchwa tangala kani a Politico, Yahoo News, ABC 30, Next Government, JNS.origin le adangte nantar lang ve bok ani. Barack Obama an kumsang ni som panga a nuclear thuthlunga lo siam kha lo nol lo ni sela chuan Israel hi ti chiat ani to ang ti President Trump an asoi. President Trump and Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hena President Louis Barack Obama an kumsang ni som panga a nuclear thuthlung alo siam kha lo nol lo ni se zong Israel hi ti chiatin to ngei don thoshila White House a he tho soina hian Trump chuan hemi chungchang hi ni zan khan Bibi Netanyahu ka shila ni ti ina soi. Trump a hian Jewish tamzokin Democratic Party shwai tu te an thlop thin chu sha thiam harati tho soinon le boka. Trump a chuan engtinia Israelian Democrats te thlop the New York khopuya ominiemo he rammi mundanga umpo ni mala Jewish ni chuan Democrats I thlop the hi amakle ni achan chu Obama khan Iran a thlangtat sia ti in a soeni. President Trump a hian cards te chu indona hian in rol turin adu MT zona chu changin anmani chu soisel boka. Trump a chuan indona laka hian in thiar fil himjok se kadua achan chu buaina le har satna tamtak a thlendon ni in ka sia a anmani thina bak anin thlendon lawani ti in a changa hemi ma hian Trump a chuan US in Iran sarkar du lo na lantir tu te man tura ral thuama pe kha cards te hian an kolzui tlati asoya ma se he athu soifia ana chipchiar takero engma atar lang lo thung ani. Turkey President chuan Iran rama indona ti to pani theinan malakna anti chakle zwal thua soi. Cabinet meeting an nei zwa TV lang tura thua soina a President Recep Tayyip Erdogan chuan in beina topa inrem na kong in hon theinan kong chun ate thamhle ni puin kan bo zui zel don ani ati. Turkey President chuan hloma pun chho zel tak wangin President ani nangin amale an cabinet minister te poin ram sang ne na anin biak na le tho ho na chu anti chakle zwal ti asoya ma se he malak na chungchanga hian thil dang chiang zokin asoi zui lo thung. Israel sarkar soisel thintu Erdogan hian Israel chu indona ti top tura malak na ti tibuai thintu a apua Israel sarkar hian indona ti top na tura malak na zong te ati chereng ani ti in President Erdogan chuan asoi bel bokani. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei chu din mun thalo taka din wangin khom khopuya en kolani a ramakai shwai theilo ti report ani. Iran shwai tu sang ber Mojtaba Khamenei chu ni khoshelovina ommeka khom khopuya a hrisel na din mun thalo tak wangin en kolina ommekani hetiang ani wang hian ramakai shwai theilo ti The Times in Intelligence Assessment atarlan chulak chhonani a US le Israel intelligence te thudon atanga diplomatic memo siam Gulf ram thurwal puite hena ansia tir dan chuan Mojtaba Khamenei chu khom khopuya din mun la taka omin en kolme kani a sarkar thil poimo a thutlok na siam torin atel theilo ti in antar lang indona in trantir
February ni somni pariata be masak berna liam twara ngai ani nuwa hei khaminia omna mun chiang taka reportina atarlan masak ber ani. Iranin an sipaile mi pui an buat sei na salhea President chuan mi maktadwai sompali zete chu ramtana nunhlan in peivek an ni thua soi. Iran President Masud Pezeshkian chuan United States nena anin kardin huna that lo chau zel ta ka wangin ama ngei po tiamin Iran mi maktadwai sompali chuan ramtana an nunna hlan anin pe thua soya. America in Iran Hmunpui Leh Rêl siam na mun sang te beyan tum nia soi thomom wangin le he be na tur hian bituk huna nei to nia soi ani wangin Iranian President hian social media kaltlangin he thu hi asoi chuak ani. President Pezeshkian chuan hetianga aramtana tomngaya in pe te hi Iran mi huai sen ti in asoya anram humim turin anin pe ti war takin asoi bok ama ngei po hian hemietana in pek na anei ve thu asoi telani. Hetianga aramtana nunhlan in peiza tarlang tura thuchwa an siam hi mandewa sipaiin buat saina lama mi pui tlom ngai an lo chiar to zat ai khana tamhle a hun masalam dewa an rikota chuan ramchunga indona achwa thula tlom ngai thok chuak tura in peza chu maktadwai khatvel an lo ni to ani. Iran mishing zat hi maktadwai somkwa velanga chutani a President thuchwa hian an ram pum din munatar langani he thuchwa hian ram hum himnana anin pekna len ziale an tran rual zia war takin tar langma se tuna an che vel din mundanglam chak tak le mahun shiat lo laka anil ruha ziale norna an to na sat zia po atar lang telani. Iran missile ateka voice coach Lina Otroski le achungte dang mi pathum an thi thu nimin khan an puang Pathiani zan khan Iran in Haifa kopuya in pakhat missile manga akana voice coach Lina Otroski le achungte dang mi pathum an thia. Otroski hi Jerusalem Nisa Native Acting School kumsom thum chuang zirtir tu na lo thokto ani a. Israel Actors Association chuan a thina chungchanga thuchwa siamin ana le azirlai te tana ein pekna athiamna le ana mangai na chuan actor tam tak alo cher chuak to ani ti in antor puile ti antar langa he thu hi kan public broadcaster poina tar langa ni. Iran ballistic missile in Haifa a in pakhata ka funa hian Otroski ba ka hian achungte dang mi pathum an thiboka heng mi te ming hi puan chua alani lo. LG water purifier di hian stainless steel tank kan manawangin re taktui da pu in pat e ko omve theilawa airtight ani wangin atui athiang hinbik mineral booster samana wangin magnesium le calcium o omtela atui bik le 8 liter storage ani wangin karen omlawa po tui man tu an khol nem ani machine cleaning technology an mantela wangin kuta manual ati fayangai belawa an manin identify thei ani heng kan pung Ralte hi EMI magin all sam takin apung omnavin ilathei ni chuchang gutan number kan on tarla na ti hian zofia thei rin kan ni e khati zong kha tun chumata na kanun ti chwale thei te chu ni e